So fáilte adamh gan thaispeannig méadach acin má chanach ní taiispeanna cintuaire seo sé cáda go bhí acin. As sin bríine grúnchlusterin díadach as sin teanna go an tá go bhí acin in atheachcin. De bríon is cuiiste na chlusterin a kitach do cearnach in na garach, cearnach in ilinach, cearnach in dúcho. Agus mar a buinein an déanaan séstfach san am na deach. En dagis dan vloer ga fuidir ruimte agus kuteach stoot na garach. Agus ha sé sin mé na grahiide sin door sin blian is stang headis agus is policy is immers na garach agus is written leid go féin munte den nete. Agus en nach met a hors me sé kar vi sound is ha son Chloinn an join a ha an sasan in immersten an tabú agus mar a ha gesáite ransa go cha en a nudi well a hannig mecha nudi go you le it card na Gaelic ans na hidden the Gaelic crisis in the vernacular community chailse go saouse agus ó hennig geach agus e vín gemasstadiet met ha car na Gaelic stat na Gaelic ans na hidden. So Carlain in nach ha magi na goin agus Jane Nicole Ducking si saas en a goef na siach tu siad leis. Akach pegin na gevikking an saas de immers de nielen en zijn nielen skiannach a ha gesáite ag immers de huf tehedes agus de a han saas an immersten tehedes Patrick Morrison en een neus te tour. So fate adef. En tasach sude me tasking de Jane agus de Maggie agus goen siach. Jane duch en eentje join bekken me goen siach kimme chaiche het huis de hier allemaal agus kut na hames in de hekef maar boeien. Well, I'm go simhís Maggie coneach at er bruús Arnold an dú siar agus sin leor seo lévih agus is méine gannachú rutigen as a bheit an gágan bhíaltí a fáile an nunig léaríit bheit sunna galig ar leine atá loch na éich agus ar óhíaltas grafachil ar a hán. Is sun ran sin art a réintsin go fé mar sin. Danielle hoort Michael Orn agus koran woorde bejaking maar geen de me geanu agus wat doe ik gimmerstri vision realtus report Gaelic riatzen wie van zo goed dois wie is geun a ga se nach sin 4 dus ge die sto nach het droog wie is aan hun ik gaan hou. Sin a hánig leáir mechan ransa get sta na Gaelic. Sin god an táach a bhí vi gimmers met a haasif boeien goed chéide. Jane is muintje fit in na móin has leir ha tá blin vi aan an oor sin an a hánig amach na gastíanamh. Na deachsa de na written as kut me ag déanamh. Well, we gaan in keer een grootje in heen gaan. Sne ik hier weet aan je ra nodig kaag wie. Als je dat beschrijven liegt en als je er zo'n beetje kwantri zo is je dat je national kan ik kujellen nach veel maar is aan je dat de grako ga vis nog gewoon naar kijken. Is net je huisbaar. Er is een ski dat in heen. Gaan in graan. Die niet behoorlijk wie koenrecht. Tja, Marianne gaat dan de nature. San ní de bheit sé éisteach éisteach agus annach chu go bhfuil leiide thu jaann agus go bhfuil sin aiad éisteach agus annach chu agus taik. ha callum na tíisteach kitach an sáasta go an siadach fan tearst.
a bhagi dé do bheach céin in leir agus in na móí na ham agus na ru na ha iad in chearnach go go féin. Wel, ha mis mei chu gyfel y rais o hirain sail se as y lior gyfel at y brin as a lie agus y togal na tripla jyna fa as y choir snwg agin had y sy'n y blion y sy'n had y sy'n nichyd blion yma iedig had y brin eith slwag y crianig had y brin y dech o efachgach sy ha ffilm trafian y galig agus nag yn oga had y sgol a gal had gwydioch y brin eith dyna maar me leid ze hadden we kopen de groeten daar dat de fire snok nach heel mi fijn een loip ro injoch no plannige no korag zo'n het wie daar de zo'n gaan aan agus was schon geleden als een jaar agus han ik kemen een as een jaar has in de vigalienting ach in de hoosje kan je gaan hoosig was in is man je gefeis je roet genoeg gedart ach je nu naar zo hoort het jarabek te gaan ik krijg het jarab niet a haseljoor is via in eerste gain viga ma efach gach na mig sin jirig tosche via in die kurten daar is vi kuth ora se dort ach gefeis sin heen smach lesige gaan as een ski dat ik heen ach had toort de goedele nach ro sin duurlige man wat Jane gra skrive lichtchen agus fiaching duch wie to al een huige agus gematriek kunnen we fijn frokker de la sheetjer ach ha sin duch jachpun se heen ha sin het larig enige doi agus has den hoe was vis ein voor geine het tortaigein agus a sin duch tort gut spione gra wel fe sin kan alle dolsa a si de janus a seo de janu. Thank you. Is Callum Howard gedachtes as the good na diadach did a bheach céin i a leor agus cimime a thug sin bua orst agus me a hain is muine chu go ganig. Íireach man ha Jane agus Maggie gra a kuch de gyn stoch gra nach chalat buloch kiarstes kuch shelle gra nach een rodure han ha fisak in gewel egale kan stein ach sé sinne gra nach een schade wie klachtig een jaar schon spionige hort gein agus schon teunje hort klein kolaks schon urte janu route in janu agus sin gunntach gomór leis leor geféim route gin tachart agus hat holesoors roúteach in ronne seo agus sé an route nach de dhéach hat sé cuach go hort gan coirsnachen hat héin agus a mis gur sin a bh go me fémal. Kan ik kujak er de stogus kutter mich as leor sé go a Johnny Jervis de liedjes skoledag de leip show waar wel geliadag loopglaverd arvent de loopglaverd is kutter mich dus as ja seit van is short ruimsach is fellowships a home heeft galig geré a galige klienig as ni geeldag kan show ha go magin loopbat but hoebat arak de fus go Korsnakken nationale second language communities. Agus ha sé policy haschen, agus sé strategy ha. Nach sam han mis ma go dulek den na ni geors kan ha kliene go donation. Am kles go dulek kan is mo notion ra wel han ma vi potrige losen. Dirach commission ach checken ma us le polemic i gra be mis taike ru or sé system heen is skadacht voor an teacher nooi has wil mai na geel voor hús agus sirit ure was fin een taike haschen hús gewel seit kan niet vernacular geel as wil ha gaan het haast geel voor hús nu ha chont galig an sé kursnachen fer wel galig han as galig heen Jona haast
dra tusen ach as wil had de graven nach speakers route nach wat dicht ar ôl focus yn mi o'n seo. agus ha ma gyfan cardig sin dal in is agus ha gedéile sin gema féach in da chud ceannach gin chesnach má dúchaach agus bhchiúntaach a chuin fógus go tuidir chud is túseachtaile agus stácha go sin teach goach an leáid. A fáidir tíach is an de bheach céine ar a leáid agus mar a thuge buart in an nuist. Well, misschien gas ik persoon te daach le maar wat orgen na prehanneach gesruten wat ik al aramse go goedige kan toeach de graagheid vat ach maar ha driw da leeuws de vikra gaan je zijn haagheid agus ungen ruten is mo haagheid zeker o fanja gegaan gere soige vid vi dalfat immer toch blierne agus go raibh mar go beginist me gidig hawl a féin jo ainachig ag ide academicach agus ag ide gemana sasinne ag ide náisianta go a túrá. Agus va tal an dáicar ó sinna féin jo ainachig agus ha mis muindin bheith soleid as a sin agus an lósin gefáverach an an dhorgan a cáiríon ar len as a sin gur á féime de bhí smuoinecha cusavarach me dhéin na caiirsnachgan. Smuoine me na caiirsnach an túsanach agus smuoinecha iad tastas an caiirsnach it gráiche na galig ag ide caiirsnach agus caiirsnach go inadal agus ha cáiríon i de bhí dal ans na caiirsnachgan agus kuteach iter torgen na caiirsnachgan. Maar ha sin an na hel, epidine in je rein skianach idirstegus leeuwes. Agus ha cáiríon go leabhar de vital far vil uintach gan iter tárakin i de roinlach sénach a vi kud barach cuach agus chun na caiirsnachgan agus a déanú barach bdíin lein. Agus sé tíige ché ma haráin na neist sé vi kar an feinkin farver sin je dals tárak in je bdín se kunt a hugle sjás de gurus ga je enach a gaslewer ach ha sin je neiste kopper gemacht na kémen an pikke ha die an weiter sé agus draste. Thanks Feki Dich is an de bheach céine i leáid ceteach cá samna san Joons céannach get drastig nó in de glasachu. No heen ma chuid ar an leáin in hánig amach agus bheit gin na cáíon a len fáilse an leáid a lentinitíh na. Charáíol na a hanike amach ach ha tar cáíon ar a bhí acamhín agus i meas duine mis sin van hanike amach ar a bhí Keltris agus ha mis mention tíach im rit socha ha ritbenas Jeffreyte genne kuteach leis gohfuil sin ar an Nílan gohfuil Carla na Gaeltach go farsing agus gohfuil sin nach sinach písbeice ach leis gohfuil sin has na rélan an haifperach in dinne ritnas de nach sin féin. Nach heel go éisteachris godáir ach sin so ha ik Italiaite ach werker sin ha mis mention gebil tar de choíon vi akin ha buntinir gachaate ans na hele agus geeltoch fat. Agus ha immers in Nílan sé bh mecha tehedas gus áiritis in Nílan céannach. Suúda mí go bhfuil an an nuisceteach an an leo is há barach denáigí ar san fudach ar neo tuig chun an Nílan. An nu sin buáiadamh se ana bhí chud dá immers in Nílan ar neo.
Hoek, wel, als je een is mooi als je is een gamassersje en te ach zijn mag als je zo de kale haar wie dan je wie brin mee aan te vliegen galf we er 10 gebeeld heb ik mention or ken je les gebeeld like aan Nederlands nog tripletchen titus individual fat movehe gaan I guess she can raw fame akin near Ritkin gus the gus an Edish in a rain can Russian if I can akin Ritkin again if this I could like can raw of the dal fat or behe so nach Russian near can your case again if it has ach answer in the gal of tar Cation noch agus gehad Johnson Islands nach agus a huf COVID kuach nu nach ra in the year de schaam nu wat dunne ma stoffe genau fémer achen hoofdtitis gemoen er ja sé die een rich in wie a rain in edition gná akin mi rit kinne jane agus sam mention gewil leis kind de in lei sin amach agus gur fasle dabile dunne na hen men nach éis gewil dunne ma sin a fas. sin ha sé vi ha dat liedje askelte aan agus ga sin dan taklichen ha sé san gan heachking. Doer se frekkerst voorpe agus een roiint kom teikleef. Mis mention ka bode hu de neach ha sé hersinn le ras agus ha sin gus vi kur in skulig gus een 5 benele ach ha fioach vi gra stoppe written nach roiet a gra roie agus a voorke kur teich stoche nach het has gen op jaar agus hi sin J haach is like COVID aan agus man niet kal a het kragen gen ach ha sin reiking van na sin ras gebil kan je gra kan be het a kur teichkring. Ja, is dir dolle das is immers den hielen is liedje askultur für meach agus is go an saas leis na taklichen sé kimime ha si hein de vi gimmers agus si fein éisteach Jane an táach gedéist. Ha raibh son háúlich genach có has ce galig ag seors ide ar bhfuil sinné a gimmar tá sin a bhí culíting chun rialtas. Chaidí se gona chóir le danig freckers frigurt idir spéim sin rá siúchasan ach san rialtas agus bord na galig mór is mis sinné i brian. Ha rialtas man vis gin chanig mag een neig oeres ar bord na galig burach na eis stoch na geliaach han sam in na roessen na haai in het anachch na innig no oeres kettichtje wie ik woord e briner san geel voor huis. Je go een fehu gan a hiach konjen dus am gus nach kleintjen kus noorne waar. Gus vaki kimmen a tukkel ade sa kernach ga get heen hef sése bri down look na gan an does kimmen hasif vi chu look politics wat. Well hunne koirsnach ga in hín há sin leidíoch stoppelléú an daine agus wat tor kon gaan agus há si a brin is rot den
Wa Gyrach rud an chaicars na rud an ugága dhéanú na seara agus na rud an lógiach sin écin. Agus fa sin mar seirste therapy sessions fan charo sin idí efer chom aine son si ma héad brín ma héana chana. Agus ha mis man gen fa chola in féimach is sin i dhéanú. Agus juist sin tór fo chéle. Joch ma héon si hían agus man gote sin i gála d'ard. Hu immert ha sin vi ha sin nuur kanún kaisnach chudart chanig sin inné son hiad uar gunne vi het sum agus sé mór was sin ha sin vi skriwe lichtchen go na partien politikach agus sé kalm a Jan sin agus gan rialtas agus hanwas ag in die hianu haast. Ach sin me gewel sin ik ieden is far vilail hiadige gemacht or ha piece ag in television een la agus had dan brin dreint ma jeen en is dan von in Nederland. Gra o hamjes men gra roet ma hans va cruig is. Ach chevi stries wie kamal fiachan began smaach gemal agus sin dierig fiachin het oras steig agus gen mór an sule haar túach tú. Fim sin gra sam na éidir gona pe no a brin poplach jo sin taicht sule mi hanil kunnu an hidach son sulmi son ar tamal trang chorgan híide agus sa sin tíach ni sé bule goin. Has sin kom a hort a duine goáile sé an chláir gnoitheachins na pointgin ha sin son tógalach an hahil de gro da fiús agus mar ha sin híide bule goin níos. Han gat dunne ra nach de hiach sin vi gopet ha skeun galig stem sin ra na hunne sin moet Nederlandske han as wat le lichtcher man skorgin wie mike féme sin je sin ultra een proces van wie keintch nach wat go. Ik ga hem de menu ginelach in de deel is wel maten mogelijk de ga agus me choorste agus teannach maar ha muintje de Nederlandske aan die gimmers dat ga agus is een kaarsnacht genachke. Mi smeek wel immer kan je klaar geen Harry heeft tijd is. Am smeek fach me gezegd nu gewel tríis hen het die tríje gericht dat zich hier haar is na koortbeeldige geschacht aan de jongens. Gaan je laten pullig dan de tríjen hen aan de als een skiën nog. Gaat haast de geri agus sound trovi die bring me je de galig hoos in je morgen een pui krienig gaan en goede het dus kruidjerach is koelta agus zie kunner toch a hound ma ha prisen hen schiet geri aan een aatje vader wel toeristullen nis isle na gaat ken duhi agus gaan net dunje ook een ocean cream hen aan de jo gos kruidjerach gymlach dof agus een koefterach gymlach dof agus had de kraak wel het tokal hen ik prisen recente ach ga le maar ha kus net dof gaan hij net dunje ook cream met hen kruidje die had aan een skemmichen kun fjeran. Toeristen steach aan getach chunédíach tví an tein ach kom a haige
ag an oigdí graimhain oda agus bhil go dtí an turas do bhain a áras go leo a bheag rís an tahan. Sin isteach an a gebach agus mó a banktin agus chuneal tagacin seo a fuach an gus nach chuneal díach skide ile si a rád. San go a fáte go a chusped sin tá dal a heh te is a nudí a hé gomór slás lei sin príste mé fe an dó mi agus dé het al in de nuus a heh sin agus a bhil si le dénne graach céil í an a bheit a te is agus a gaig agus teachtarach an deáid agus ru sin. Well, had mis men go sé bulach sedfach la a vi siúlach héter le trína keer huspeden sé op go goed planleg ach mar a hoofdú goed de démerste alle hu theaters agus mar war kal me gra rahole sin lokeeltje ach dé se wie Rotas maar ook die herinneren nog uit gaan en staan gedeeltes. Agus pekan wel actoren waar ik bediend al de zijn. Agus zijn het maar hoe sticky pekan te woeien host is goed in haar politiek zeker agus. Gaan ik even misschien die bereis je ook maar leed zijn. Die keel zijn dus sigalig am swingen ha fé met barachte de garien men deug zijn ha de fenkin het is barachkes barach geheelte de wat nille a gegalig ha vliegje de wie goed aan de box is ha fé met kusse barach bleen agus zijn nog goed naar school dus woordhoe ik wil mis goede modelle kuch eigenlijk rooi krantje naar deeters rooi stein gerichte haking agus nuttig zijn nog agus maar zijn misschien het leeghoudelijk hoos je maar nilijn als een nilijn skianach kuch agus misschien wil het al aan heen kuch zelfs aan de kleine gerichte dus de kat het gerichte agus am zin het al favorite dollars aan heel te zoeken. Agus ik in de lee maar gewoon ze ha die co-minister de sauna van techniek gewoon zat te steunen wie lee maar een oorsen. Toen ik niet zijn ach kutjak café wat de viewer is kom al het al bij de kari en die de feiersnacht ik in de film had niet gedaan. Sin het soúla mí sin an duligedas agus na ha leir go deire sin na ha gra ha misnach go can sin goteach nach chudain gaach a chud ina rain bailé mar go be go bríad díach fudum agus culture gosáit na cí an dúcha a thuúir de bú go a ganach tehedas agus opblichen áigrí na déine an fudach an tuach a thuúir de si a tarspóid a ganach agus féimi sin policy in galach a ha bóleg kan an díach éid fudum ach a thuúrit a ha mo chóirstead cearnach an jesfach ik dat ik lá sin a ha iad a ganach ans na hiban an cearnach gan ha jesfach for an fai áigrí graimé tai agus jo opid a bheras panach go brína meske chéad a ganach agus a saoine sin chavadi Peggy ha mi tu si gro héin in a film te mé na ganach sin an skiannach agus dúach amachchas na daine si mu a held kar me go fudach an sin an skiannach a gach ginneach mar go a hafein film te mé na ganach hi got a fall a dí agus chaví séslach an. Cymryd a hyn a fed ac yn mynd because of y mach o gyfel giliod yn gynio ach agets a fallof fel yn dŵg yn tiliad yn oes gyfel y desio leis yn olhaim yn y exemplar. Se sé a chuigneánach a han
ar gás an glasgow glasda gus mé fer in gobel ceall látra an mis gaala an seo ach ha go jaar an ha has de furach ar in Nederland agus ha niet ha bí a bín gaala leis nach veel. Leis gobel soch gobel sin in de skaapse man kurcht erfik na doich ach Ach leis gobel dieach haneel na mar hirse choir nach séfach an fer nuring dat benne dieach wie been galig gewail agus neel na bitni en sin agus sé not noch was a bí in Seán an Glasgow agus doch a barach karm akum a bí been galig in seo. Ach sé hemismedin mit mismenschen en gewil routine rasketeit is or ha mismenschen gen check of gewil in de year ha a go fall an no her som tileg. Ach ma jef like misje flat an a Glasgow son well ha karm akum flat ein an Glasgow vinel karm zum be a be furach lum hi in Nederland ring die fur calling me farente nach seach en me er sanchen of snel karm zum BV fein atmal en I guess no ma ha go de nach go ach sé rit nach a ha leis nach hele tijd is aan Haneel hele dinge het Chile geraas van naatje, maar in Nederland, agus has Nederlands kapje mun kurs agus haneel kurs nach she's bachaking so ha emigrit de is het in leis ach leis nach heel haneel mis verachting gewil tuig ak me wie glos het trash en draste heen maar kopske zei het. Is mi nach déine. En doel go fudig gach neach as gach kunjelach an kan déine a jaar lo vi ans de buiten. Ach sé kar me vi as tuge vi. Kalm ha vis gefémes fall ga het ach dieach gewoe dit deach get na chunig sin as na manifestoin ha an manifestoin ule an inis agus ha gewerking in aheachking ha barach stache brien me hoorst geil agus geiltach flowers doelgesag maar gebik as manifesto gefarti na inter se ja kijk het in met de ha policy en glo no kun je gaan het. Wel, ha mi is grown licht kunnen schrijven. Waar mij schrijven ik alles er aan. Ik ga nog gezond wordt. Ik waar ook visselig je heeft. Nu geel toch of ik ook zo. Dus heeft gaan je zo vaak zoeken wat het hebben bonds. De ligt milen nocht. Zo waar mij fijn nog rond bonds als je rot doen je ook van de helendal geen priviges van de bonds als je kan je hele hoekums wat gra econieris wat graag wel parach groundsig je roet haat ik jou ding ach gewel parach korai je as na koiers nog kan agus hat schon gefrikker femig kunnen koiers nog kutjoch kuurt mi lichtje van de Lib Dems stoch er keine na shadik magin your Jane de huur dieten Ga mi ferch in gro tikse een thuige agus gojaraf leis in boek politics is fatrisch na vriendin gunne hide se ha sé een rot aarde ha het chile goede trap sé wien jo nog een kleintje me je nurish ha maldig agus has niet graag persoonlijk al vis nach schon Hasúse I ruchgach na hoirsnach an géalach agus chaine sé leor seo léveh. Agus sé sinna go dtíana arams. Ach go dearabh sé beach an ainsnach a hans a manifesto ag SNP ach
féim sin mar a chur Patrick féim sé tíoch a lé mar a gomal bua a stoi a bhót. Agus sin rid má hán go bhfuil mar nílan gúth na tíach ann trúhí misnach go ha bhí an grún líanach an sin na haí chanéis sin sian is is strí agus a bhí tagal ar guhan agus a bhí chanaldílech politics seo na haí á dín seo na sin ar san taicin san scían a cin agus bear an anstach a roiate for nach ro immerst a bheisteach ar a gaaltach ha gléadh go bhfuil duineáge dul as an immerst agus a tu sin gur tíach páirtí bheitthe an féimi tú bhí íartach agus a ggéint si a géin na íarst agus é na cearsnach cagad. Jane, did a bheith céine i a manifesto ar na manifestoin marid gannach go lé agach gosáit in a geltanas in a fartináisianta. Anism geltanas mar sin atáú duna hannig lítir gáilstra an hén gra hanil úlas go bhí an snor sin ha is geilach rut idach besáid anil san cuas a hánig é agus hanil sin dulí anú cáil an draste as an ddíich bí an haróin ar son na géal fó hús ar drais go bhí labhart agus goteach galig a hort seachad gan húla daine hat sin son hat a tían agus fé sin mit hort chomin daine hort go iad filantas fan díach tiistnas bug horig na paper hatóúpad dí ach hele manifestoen idir silmi nachal tiise no drug aan had er intach nach laat go wie dol neigheden zo en mi ken wat drugach ik woerhuut me sin is stop let de fenken greet het is is oprichen so me schon ha kan de spiegel galig ik bin no nach help ach ha galig schon die dat wel is wo nach la het ook op baas agus sé kusnade hasin. Agus me a hurst Peggy na cadm in a hound gan go bhíon as na scíad geabach chaá na scíad an gealach seo bhí dhí na ro Colin na Newman agus buine de lé na coine na beáid a bhí coine goh Colin lu na ganach a bhí líide sévision tra bhéna gan. sin nu de níannig is mú am ha bé seit thorfall a glas hun kom en sé ken kun hu kom in seo agus kuach die man ha peggy gra oik den to go filantas is nog na te fall af ga go gorach en jo kiel se mi an hen is hoe je liefjachen kwaarsnak oelachig is haar aking an ho is an niet kwant zie naar de score. Kersnach gan glasgus ans na buiten bij die of steite vielen die wat as na hillen. En krache get is er an jaarst. Agus ers gewel een doppel in het traag gaan jo de jou rache glasige Davis het tacherste ik ga haal zulde mi. Nach sin na brien nach sin in de gym is get déine gewel gan fir an glasfu hu de dinge fench gewel goach en se daar gersnacht mar sin ach sé dieach gewel féach gin jelletje ik daar gersnacht gesmo sin agus go beáid tuh die die nearste kan mocht jonselchi ik heb gehad die ik leeg na haar aking na haar akelking ans na skieren geach. han goch an dra leis gohfuil in opbegin airline in is agus gohfuil sin feiken gohfuil sin komach nach heel ha barach gobe ag déine wie fidach ans me hele in agus
haid haast a géri. Sinna anam agus barach commas sinna anam inis ach haast channeil ha bach dhéanam a thuh taid is fit mar sin. Ha a huf bunstructive ha callach gewel go bruch het me nach ma nach ach ha gruna kan signalski nach far nach ha signal de mobile agit far nach wifi et ri na mar bechaad agus sin gan mooi is raad in agus boot in agus television poplach agus a hu edition mar sin ha tripleton in de choorsteed eigenlijk ans na skiën in jou. Maar ga kerst ha stage COVID dit kan me hartsteins moeilijk gegeet op het gast dit is die het in oplichten ans de buiten nog steetje ans de hillens begaat in die magen is ik tin kindach gefei lucht me ga ik is lucht is dat moeite de nillen boer nog gas is nach dag de en shortse opdracht for wil komach en vi gasted was dat ding as de badin ik wel en karm sin get muinte de na te heenef karm sin. If ik toch to de cricket edition wil ja get de manifesto is skiing geldach ge show. Well, mi smein an dai gaan je mi het Goeie, gejaar geen te gaan ooit kutschen manifestos ach gaan gewil mi het me ook apeken dat kutschen ne perken ure het 10 lesje Martin Ashanta agus an dai hou grad of 10 me get ik haul a rutekin pekennes erstige 10 show gedeko ha a krak na koos an maar hij de goede aan ding af agus game met channel kindje kan zijn de jeno aan een dag waar mag je gaan kan je nog een thuis aan ach gaan in gewil kussen waar goed aan een wit channel kindje gewil een carry en het hagast eter real te zeggen agus gaan nog kunnen slaatje de akin hem is wenn die een nest een wakin views daar vrienden dash so zijn maar agus eentje nog agus sam is meundin gebig graag geldach kan seach na beg zijn i de harsteed skiden allappe karen met de heen needing ach gebige na wo nog de gimmetach nie Zeg maar was je niet graag wie een klik wekken na heen me je wie fenkin egal kan een go hekste leip in het differente nille ik zijn een leip eindig geldach agus a mis meundin gebige nes kommes geen wie kuchet nierete se schon wie kleig deunje gedilig deunje kleige deien agus te veropligen as se da zijn. I guess de choding heinig gekutach mis bedien de policy en gevaart naast de hubne gade ach ha met niet nog aan met kalm in de bonds dat het jou ja dus dan tjouwig in de hokkel is de hele skutach kat in de geharsteed back no kun je smach geharst de harlen in het al is darne tegen as de skiede nach geld in de sound de hoof out of de hen social te visit in hokkel so ha hebben geld er nog aan stagen ach Dikkus agus gaan in ha mis meundin gewil en limmerst wakin as when you leest agus in immers de nillein heen wie hun gedit agus hannik disput haar farti bar die de chronolik van lichte de wakinje agus net ver immers de vital agus leo ha zijn ook het barach kan harig zijn hokal agus na bonds agus ruimten smach hier heeft net daar net heen a zijn ook het heel de gal de verst ha notion fe met in Carlin notion wie ku zijn aan een gniaf snack het narut ach gedekulatorien ha ook fe me tina so realta som is meundin agus de maar hit na brillig in de naast ha kutstruten huf theatisch ha zijn route han daar net heen a ha kutjach na bdischen
co ha féin I hiad choramara hanna differ Kemenlin a ha rialtanach son erstes farsing chuid an gníamh agus mar sé féime sin bhí cum dal is tí is seanna differ ruúta sin as na blianachin na haráin. Go take us a bit as opbrechen agus toeristel en gutach gans na hillen en suúda mi ha in differ in mechanisteed pvís na tehin en a glasach tá skieren en a glasach fan wel pvís na tehin fatter mis aarsten ha gans na hillen ach ha toeristel en naam ha fregerstillchen agus kutach kaskieren naam far nach dit go kaskal mar sin ha tug ag de agus ha suújachéan mar is aast a fegarste of orchuid go dú agus an nuair sin ha brion in na Baltine te het is social te aine ag na cheilstacha opdichin achans na hulin an ha bearn sa bhéin mar go be Catania an mé opdichin a ha call agus a fiochan tai ein so chan le bulach sa roin spach go mar go be adie te het is social te ach chanaiad fasge tai a bheach í oscailte. Mar sin ha stoúch go tuile diaite se is kuteach me a thuirlín a ha chan skiile sios a rad ben rachagat men het komach fuach sin an skiannach détalhénne inis netjes sta is ask fer an faú wat a get tai ach a bin niet nu gope agus 10 jaar sin skiannach. A bhe tuach hugget a huf met a suúin in nimmerst in jaarstoch gan vi blian kusper in habunten is kaarsnach kar heen vi as ieskeren agus dunjen en leo is ha vriendes gadig gach la ach stachen nach een guntug maar vaarst is toen gadig met a haanguzen dat beach ga het kimmerin dunje de lehit had saas en koitach agus ieskach harsteach barach de hulme gadig. Well, ha mis man gunnerig de Josinje maag a vriend die daine ha vi sin man de boine offikan gaan aan taoste vi kan geger wie kun je na gin aan de sédichen bearst agus farimine daine agus fiachin die tot go nade ko pokutrach sa ha iatsen agus in haan aan sopli sa ha agus ik be aan loog aantussen agus vi nog eens ginnig iatsen naarleip son fiachen die jaar dat janu is koisnach séfach was bri koisnach séfach an hen agus ha mé muhol hat torte geine een nu agus had onafach jaal wie stoge fein piestalu togal tai ver gan de tegen begebied a si tiny house een nieuw ecohuis een nieuw togal an taiake heen agus heisem een miljoen hectare wie gan heel aan een gat nach buurt gan heel aan nach buun a gaat ik jare heen show agus ha mis man gest bli gan heen gemi de sound zo'n piestalu ik prees race aan de a gefeit is dagie hogal agus had ik logisch naar een jachtje de tuinje had al geschies vriaven. Agus gaan sem de man hoorde sa die unig na groitellen ach ha mi fallachking gewil famous sule hoort doi really een halu hulig man ha kroitellach in de raaste. Agus ge ik sin na woonach is dat geniaga kois nog séiswoch man wat Jane gra tortjes jachttuinje a ha miannach wie an het jo. Agus at vi klantje ma je nooit be agus gun hogat in hanan ma vis doien aan furust van a feiert chronischen son in hanan ak in uitige. Hopelijk point kuker ma waarsten aan het vrienu silne Gaelic. Seit na gan stream ra had de aan de silne Gaelics. Wel Shinje silne Gaelic. Sei kwar mag han je sé bureaucracy han tor en silne Gaelic ha biad de goeiersnak ha biad de silf get het stoch en jacht geriat se goeiersnak ti dag dunne nadrach ha ma alle drie han ma jimste die kiatu systems kiatu opper
Gaelic. Sé díach operation, heb je sin de choirsna, heb je sin de heel feature. sé rid kunnerstach as kerst a brien is so gan ka ruken rein om mé. Kun sekur agus ha kugin er sin a hug gin stoppel dahil na Gaelic am. Ach sé so ha blien gan gachlá in na a gunnneh het pei na leid. Nadíach sé an or de fall na a get goléir hovi geraka brin Gaelic kovi Jori heinsach sin haninst zo séfach. Je ga Jori er hon heen. sin é sin na bline kersnach in Jesfach agus ha dachi an ha kersnach in Jesfach mar a ha as na hillennen is hat kommes a kinne vi takkel ar kut klonjaun ge feiert op aan ge feiert et 10 sin aje is uit kersnach sowel television poplach agus sin ach ha kitach kersnach kin Jesfach hu na gaig de sin na keelhug hu na gaig. Ni also ha torst chechet can en rid ha torst behe de gaan te be. Dus kutter mich ha kutterach go vi de gielse can ach ha kitach a réach gewel dunne takkel ik klonle gaig agus gewel gaig tiach gil een kanin dal gan hinjelach maar froos nadere seach rut ha kroche getuder is galten. Sim sin klein chatollige samni eens Gaelic heb die dag gebeeld nach as sa kanan sé kanan allinghouse. Ha gaat ha tollige sam ha tollige sam wie bio silf Gaelic. Dus heb hoor in sin gauw. sin met aast met a vénas tú sin mo chiúnsachi mar is trik sé ceall cultúr na gael vi tuil it átik an gaelach na kersnach an gaelach a ha gannáleg sa hé allach agus as éis den ridden shit den of fi go hullineach nach ro kersnach gaig an go vi go tí gan hiúnsahug na ridden na déine vi an si tí en a vi na chumach an dal ach kuach go vi an a vi talig déine verach in a ganig. So suurde mi hasin in a vi capich in iad a u a hiide so stach nu pe chodéin skut. Ha didach san tangfód a haarsteis juse san éisteach agus se ha is blin in nach ha gemabras nach go na siach agus immers den jillen eiking en na ma barach immers den eiken en dag is kan pe met ik een kalach en de neist na nach bureau hatte. Herrietnach da mi teach na ganig van de gohun na so tapléise agus sin an haspennig no an kadig niedig agin san tre hat go in aheachking bí na vidún ule líon fein an dachud is YouTube ag misnach agus is Facebook agin kuteach so fu si get a dieist ná go sif agus sin a govéh tapléif gemód agus gannach leife draasta.